أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من مي سلسلة ما نبي صلى الله عليه وسلم کے نبوت کے تدکم کے مچا دلیل قرآ ایک دلیل تک ایک معجزات ہو گیا واہ کا دکے فامی ونی امام وانے بیکا نوت تدو قرآن بیکا مدن واہ کتا می مجلس تو گا وسوانی دکے فا ادی می مفدا بائب واہ کا اہم ویما الگون من ننگ اے واہ کتا کے ذکر نکر وے ندن وے کتم میں واہ کتا کے ادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے تدو کما دلیل قرآ ابوے انکمون لبتی اخون نے الگون میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان وے کل اگفانو کے رسالتو گا الگون میں حفاہتم وی یقین کما اکو گا ہنگم جہما افلا اکو گا لبی فامی و متیوری شرفتکا کمی کس میادو الگون میں واہ کا دکالانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکاتوں بے بلمی ہننا لبی فاوا شفا کے واہ کیا ادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے دعا فرطو کے واہ کا دعا فرطن اللہ سبحانہ وتعالی اجابہ کروم کے واہ کا اللہ سبحانہ وتعالی فنووا نبی بے کلنا رسول بے کلنا بے کلوں کے رسالتا نبی کم کے تیدو کم بیان کرو مٹکا ایک بے کلنا ایک کہال معجزات دیو وافا ایک نبی بے کلنا ایک رسول بے کلنا ایک کہال معجزات خاص گوتک گا کم میں بے کلک وس بے کلک کے قوم گے نوت بے کلک فنوے وے میستوں گے تیرے گا ایکمک گا امی ہوں فنو وری وفاوا کمکوں بے کلک آدیا خلاف گوتک گا فنو دیو ویگن ایک مچن اللہ سبحانہ وتعالی بے کلک معجزائیں قائم کو دیو اگوتن عیسیٰ علیہ السلام ارگل میں نظر ہنگالا فکم وانما اکلے گفانا کی بلی میہنن اکلے گفانا فرموا لیوہمون شفا لبون اللہ سبحانہ وتعالی کے اذن فلا اکوگا اے الہ معجزات گوتگا دکو من گندے بے کلے ہمیں گوتن موسیٰ علیہ السلام اکلے گفانو قوم گمیہم مشہور فاوا سہور ورکما ادی اکما گلون ہوری تفاتو کنکمون اکلے گفانا اللہ سبحانہ وتعالی معجزات دیووی اکلے گفانا اللہ سبحانہ وتعالی بس وحی قرب واگن معجزات دیووی مانے کی سیدھا بس وحی قرب واگن اکلے گفانا کی کلیم اللہ کمگا وڈاگن نوی ہمیں گوتن ابراہیم علیہ السلام علیفانن اللہ لوی اکلے گفانو سلام وی وڈاگن نوی اکلے گفانا تکا ای فینی سلامت رکاتری اچے کمگا الہ سبحانہ وتعالی لوی اور من کے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ام خاص معجزات کی کیرت قرآن کمگا وی ہندو اے معجزات کی ادوہا ادی ویتوے میڈیہا دوہا ادی میہارو سنگا مندا دوست ہو گیا ادی کوریاں وچانگا ویس ای دمی ہوری معجزات گوتگا اللہ سبحانہ وتعالی میونی لبوافا ارگون میں امتی گا ارگون میں کوریمتی گا ارگون میں
fennan on algon men kiyo munda saafu aligada dalile gotuga hame hemme muhammad nabi sallallahu alaihi wasallam ge appulu macca allah subhanahu wa taala kurim medinnevi baawatuge kankam veswani dakkawa devo hen nabi be kolna devwa fawa fada kankam kalimullah musa alaihi salam allah subhanahu wa taala hurahenneti baswahi kuravir muhammad sallallahu alaihi wasallam ilahu subhanahu wa taala ga hadrata kuttan kuravwa evves hurahenneti sida baswahi kuravvi hama efadan ekalege faanuge appulun ekalege faanu fumelevve mun du'a kuravum ekalege faanu firumma levum ge sawbun miistakunna shifa libigen asfawe efada bay wahaka algondu miwa gotuga dhikur kollani ehennamas ei kurin algondu denne fadan mifada etabawor wahaka takettereng madu wahakole migetereng evwahake ki salama ibn al-aqwa radiyallahu anhu ekalege faanuge kashimati fula libiwadagennevi aniyaga fenna komme miheka birun kudi wawaruge bodu zahamen ekalege fana libiwadagen faawi irwes ekalege fana ekamuge tadu ihsas kuravwan jehiwada nugennam yazid ibn abi ubaid vidalwani timan dekewadagen neime salama ibn al-aqwa radiyallahu anhu ge kashifulu matigawa kashimati fulugawa aniya birun suwal kurevvime mi kon kamen heye kon duha kine vefawa kamen heye dennewi mi khaybaruge duwahuga timanneya libifawa aniya eke mi aniya ma nabiyya sallallahu alaihi wasallama ariha gostiman ekamuge wahaka dennewi ma ekalege faano tim faharega etana fumele mafahuga miyada hame ves duha ko estimanneyan e faaga undagulen ihsas kura kan nuje ehnamas fenna mihaya emanzaru deke mihaya biruganna waruge bodu zahame kamuga etan vefawi adi hama ekani ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge nubuwatuge tedukaman hekivum fiyawa ehen kamen emanzaru deke mihayaka ne ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge e fumelevum ge sawbun salama radiyallahu anhu ge e bayya evves warege undagulen ufulan jehwada gemfanu hama egotan efada ehen hadisa eki ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam yan undagu ko furassara ko datiko ulunu yahudi yegge wahaka maneki ena gatul kurman rasulullah sallallahu alaihi wasallam fonum vevi bekalunge terega himene wada gannawa veriye gotuga abdullah ibn atik radiyallahu anhu ekalege faanu ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sahabina vidal wani timan kalege faana abu rafiul yahudi ge undagu wara bodwejje ene ki hijaz karaga ene khas kurayfawa waki hisne waki kotten hadagen etanuga niwavegen rakkateri kamuga ulemunda mihe ene agwa ehen awanunna ekuga kommegas enega undagu huri eki goggota eki kahala lentan anhenu lavva hadduwage ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam adimaya hutur basta kiyamun gendiyuma adi enum weseke kankan kuramun diya mihen eneki kommegas en undagu boduwage ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kuravani kombe kalen he timan kalege faanuge mi ihsas kuravan jehwada gannawa undagu abu rafiuge kiban durukoddeni maneki enage undagu huttuma ki ei ena qatulukogen kamuga wies ekan koddevani kombe kalen he den abdullah ibn atik radiyallahu anhu vidalwani timan kalege faanu ekaman ediwada gennemi timan kalege faana akuga adi madu adadege mihun kolaka akuga fonu wawafi timamme daturu ko fatimamen diye yoruga duwalugo ugotuge jeya timamen tibeni file regandu wime timamen daturu kuramun dani egota gos emihunge kotte ya hame devunu yoruga ei irosse wagute ei wara balahattagen rakkateri kurefawatane etanunge doru huluweni defahara ei henduna haviru hendunu mistakun dandu hadda gowankok adi bakari hui happa mihunna emihunge masakketaka nikunnam wegen hendunu huluwaleve hame gotan irosse ero emihun emburi anne eruga huluwaleve e mi de iran ekani mitanu huluwenives kommekas irossumuge wagutu as madu moonu maccan andiriveli wagutuga mistakun wanna mummidani ekalege faanu abdullah ge faanu vidalwani ebekalunga arihuga tibe bekalunga arihuga madu kurawashe timam mitana wadeveto
balala hushime etanaki bay bekalum vidalwe bo gunemunne weddeni wes maneki wanna komme miheku nikun komme mihikase hama egota wadeveni maneki e adadunne mihunna wadeveni kommekas fahana kura mihik gotan hedun goni kollawwagen ishide wadagen eta kaariga innevime egota mihun waddamun as dorufara veriya doru badahatta miha emme fahun bunefiye e minda miha timanna mitan talulam vejje wannanya etere wannash fahakun nuwadeven timan avaha libunu fursatuga etere wadegen fime er moonu maccawani adirikam vere fehema kaahu kamen emi honnaka eneka rangala kan neengune kommekas etere wade timan niwawegin hama indejjame meena kura kame balan ena geetu bandu kuruma fawga ena gengule taludanditan aluwada fi eta kaari gain etchega ifo ena diuma akuga timan taludanditan nagafime nagagin e abu rafi huritanen hodumattaka madumadun wannamunne midani dia diumuga timan kalege fana ihsas kurewuni enage kaariga hela naacharangi kule ule bayaku eba ule kame adugada kama acci hurigotu එහෙම තිම මඩු කුරීමේ එක නිමෙන්දේ කොම්මේකස් එකන්ත නියුම ෆහුගා ඒන මියුලනි එත දොරෙග්ගේ අදි එතරේක එහෙම ෆහරකු දොරෙන් හුළුවමුන් ඒ දොරු හුළුමාකු අදි එතරෙන් බන්දු කරවමුන් එතරේ වඩා ගන්නවනි වඩාගෙන් තිමන් දියරුගා ඒ අඳිරිකමුන් ෆුරිෆාවතනකේ බයි බේකලුන් විදාලවනි එකදේග ෆානුගේ මේ අබ්දුල්ලාහිගේ ෆානුගේ සීරතුගා ඒ ලොලුගා ෆෙනුමුගේ බලිකම වෙසුන්න බේකලකේ ඒ අඳිරීග තෙරේගා එහෙමම දුෂුමුගේ උඳගූකම එකුගා එකදේග ෆානකන් එංගි වඩෙන් නොගෙන්නේ එතනු වකිකුරා කොබාකම අබූ රාෆිය ඒනගේ අහුලුන්න අහුගා අඹින්න අහුගා වා වගුතෙන් එයි කොම්මේක ස්තිමන් කලේ ෆානු ගෝවාලව්වා ෆී මේ අබූ රාෆිය කුල්ලියකන් ඒනගේ අඩු ඉවිජ්ජ තිමන් කලේ ෆාන ඉවුණු දිමාය තිමන් කලේ ෆානුගේ කණ්ඩීගේ හුණු එතිෆාර ෆොනුවාලා ෆීමේ එහෙඳුගා ඒන රෝම් ෆරාෆ් හලෙල්ලවා ගතේ තිමන් දුවේ වඩාගෙන් එතනු හිසාබක නිකුම වඩාගෙන් ෆීමේ ඒන ඔයිත්තනු එයෆෞගා අනෙක්කා මඩුමඩුන් අතුවෙජ්ජාමේ යගීනේ අදිමීන ගතුළුවිකම කන් නුවානේ එහෙම් වීම මිෆාරයි අඩු බදලු කොල්ලාගෙන් එජහුණු කන්තකාමඩු මෙදු හැරාම් වෙගෙන් ඈ මිහෙ ගොතෂ ඇස් තිමන් ගෝවාලා ෆිම් කිහිනෙන් හේ වි අබූ රාෆි බුනි මේන බුඤ්ඤේ මිහෙකු තිමන්නගේ ගණ්ඩින් ජහාෆා හිඟජ්ජේ මිතන දෙම්බෙවන් මිහෙකු තිමන්නගේ ගණ්ඩින් ජහාෆා හිඟජ්ජේ ඒරු තිමන් කලේෆන කෂවරු කුරවිජ්ජේ එන ඔයිත්තන් එම කුරින් ජෙහි එතිෆාරවර බාරු එතිෆාර ජහාෆා අදිවසේන qatul nuwakama balagen kandige tundu eenage mega jessuma fahu kandi ala gambali me eru timan kalefana adu ivigende eenage burakashige kashikoluta kandige etifaruga kandige tilaya ekko mugurigenda adu etifaru jessuma fahu timan kalega fanu nikume wada gannawan atuwejjam ikefana vidaluwani nikume wada gan first timan hippulan ara wada gannevi adi meena මරුයි කමක නුවානේ එහෙ මඩුමඩුන් ඇස් ආදෙවිජේ සිඩිත කෙල්ලා ෆහුරි තනක ඒ සිඩිතන් හුරස් කුරමුන් ෆහරකු හරුෆතකුන් දමුන් තිමන් කදේක ෆානන් හීවෙලෙව්විය දෙම් මිහාරෝ මි සිඩිත නිමුනිය දෙම් මි ෆේබෙනි හම බිමෂ් එහෙඳු ගතිමන් කදේක ෆානු වෙට්ටි වැඩාගෙන් කෂිමති බින්දන් හිඟච්ච දෙන් තිමන් බොලුගා අස්සාලාෆයි ගුතුරා නොත ෆොතිගඬු ෆෑග බඳෙලාගෙන් කණ්ඩීගේ එහිග අනේ ෆෑමච්චන් හුරගෙන් තිමන් හිඟාෆා තිමන්ගේ එකුවරින් කෑරේ හිඟජ්ජාමේ දියුමෝ කුරීගවස් තිමන් බේනුවේ යගින් කුරන් එන මරුවෙජ්ජතෝ කතුල් කොල්ලෙවුනතෝ එහිඳුගා ගෝවාලෙවුණු හාලුගේ අඩ අකුගා ෆතිස් ගඩීගා ගෝවාලෙවේ අඩු ඉවිජ්ජේ අබූ රාෆි ඔබඩු වියෆාරි වෙරියා මරුවෙජ්ජේ ගතුල් කුරෙවිජ්ජේ දැන් තිමන් උෆලුන් එකුවරින් කෑරේ හිඟජ්ජාමේ කොමේකස් එවෆෝ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge darbar gos timam men dannawa fi me kan hinga adiegun adi timange fa bindifa kashimatin bindifa wa kamuge wahaka ehendu ga ikale ge fanu hadis kureviye kale ge fanu fa damma wala wash ehendu ga timan kale ge fanu ge fa fampul damma wala vevima ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge appulun abbi sawale vuma awga timan kale ge fanu ge fampulan evves kamen nuwafade miyada hame evves timange hashigandugawa emme warugada gunawanaki e fampule ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam kiban mifada kankan sahabi bekalunnan hamadula feniwadagin amille fula tajriba kurefa watiwe
ebe kalunge iman terikan evani intihaya gadawefa waru gadawefa kommekas mifada kankan takurarukum ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge kiban hingafa wumun dalil koddeni ma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ki fannu veri kamakun bes kurawwagen uluvi bekale nunka ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam allah taala devwa fawa mu'jizatun ekalege fanu fume levvevima nuwata afiruma appulu firuma levvevima emiheka shifa libigen danikama hame egota burayda radiyallahu anhu ge arihun riwayegen asfawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam amr ibn muad radiyallahu anhu ge fampulu burivegen diyama ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege fanuge fappuluga firma lavva adi fume lavva heddumge sabun ekalege fanuge fampulu rangaluwegen diya wahak mikala tafatu gina wahakatan asfa eburi egeteren ev wahaken imam ahmad riwa kurawwa fawe ummu jundubuge arihun ekamana vidalwani radiyallahu anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamratul aqaba yang hila ukkawam gendawani kon hajjatul wada'uga hila ukkawam gendawani kon khas ama wanghage anghenaku enage urafawa dariyaku gowagen e darifulu ei balikujje rasul sallallahu alaihi wasallam arihan as dannawani allah ga rasula etimange mi darifuluga mi buddhi hamanu jehe kujje mane buddhi filangos detereng moya kanta kon ule kujjeke ehmwima mi kujjaya shifa devungedi allah subhanahu wa taala hadutuga dua ko devwash ehiduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani ekamanaya femfode genestinuma maqamaki waran undugu maqame me zamanuga kankam fahiwe fahunne henne nuhunna anekolon ei minaga hajjuge wagutuga nihum wes ginawane adi fena eche libun datiwan ehennames hila gandegga hedifawa adikkon oy tanaka femfoden aluwagen genes rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge appula devvevima ekalege faanu e femfoda fume lavwa heddo mafawga devwa hadis kureviye tibage darifulu min donnawa adi muunuga fen ungula hadash ummu jundub radiyallahu anha vidalona timan dennevi me ehemwegen timange sure darifulaku ehme timange darifuluge gaaga ungulaluma migin ebba decce ekkalan hemmiha kaariga em yang hemmiha enage darifulu gaaga mi fen ungula muunu dove hedumun ekujja ekko rangaluwegen hingejje den timange darifuluge gaaga baaki libunu etikolon gengo sama wara kuda minware timannage ingiltawgo ungulale waruge minwareke eminwar ungulaluma ku e darifulu wes ei miyada hame wes evves bali madukame nufora kujje gotuga e darifulu adiyada dandem wes ebutte e mifada etan hadisatake kuriga algondu denne fadan hingagen gosfave ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale faanuge firmale vumun nuwata fumele vumun mis mihunna eba mihunge bodati balitaka adiya khilaf gotega shifa libigen asfa wumu hame gota ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam kurabwa fawa duatan ijaba kurevun ei adi waragginech ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam du'a fule kurawwa fi nadiru faharig gamenui e ekame du'aloge irufadan fenigin ade ijaba kuravigin ade mi hame kani muslimu ekani qabul kura kamennu mushrikum wes ekan qabul kure ehmegen ekale fan sallallahu alaihi wasallam ya idi kolan ekale fana udagule den dan emihun kitemme fori negies farudi gotun dam birugane adi diumaffu ekale faanuge fana pulum badu du'a fulen adui vidanati abadu semihun tibeni birum ekale faanu oliwadagen wes du'a fule kure vijja emihu yaqin kure du'aluge irufadan faaluwegen as ebami huna jeheneka ekam wani ebami huna fenigen wes gossa ehni nabi bekalaki ei allah subhanahu wa taala ge madadu emme boda libi wada gannawane bekale ei allah subhanahu wa taala ge hadotum wada gannawa teduwari bekale ehmwima e bekale ge du'a allah taala ge hadotum ufullewun ei emme gaaggoy doguveri fajiru faafaveri mi hunna khilafa allah ge hadotun nabi kan libigin e nabi kamuge da'wa ga nikume wada gannawa bekalaki allah ge madadu emme bodu bekale amille nabi kamuge dawwa koggin ule miha ei emme bodu doguveriya
adi enage emmachan Allah subhanahu wa taala emme kankan qaim kon nudevwani kommekas ehemwima ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge haya puluga mifada hadisata ai algon mennan hama gunala adadu kollan udaguha gina wahakata ehemwima imam ibn taymiya fada ummatuge bodati ilumerin vidalwani ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge iturum wes mihegge dua ammu gotegga Allah subhanahu wa taala dua ijaba kurevve aleg gotuga emihe ku lavvani emihage teduweri kama aluweri kama adi emihage salihu kamunne fajiru kama nuba kama nulafa kamun ei emihege dua ijaba nukuravene sobtok tereg himene kameke kommekas efada hadisata ku tereng en hadisa ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minbar koluga khutba devwa masjidun nabawiga hunnevi hukuru duwehegga hingadiya mashhuru haditha tebe fulun adu aswan Anas radiyallahu anhu Anas bin Malik radiyallahu anhu riwa kurawani ekeleg fan widalwani ekeleg fan Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutba devwa mun gendawani ko mihaku as wadejje miskita adi ena gowaliye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dimaya kurimat lawwafa Allah ga rasula timam menge mudataka adi timam menge maguta timam men dandugowanta dire taketi gelli halaku hingajje etaketi mulim veeranawegen diumo kantata meduweri vejje ehem wima fen waare vissawa devvato kalege fan dua ko devvasha maneki waare nuhi vissara nuhmuge sobun dandutaka adi dire taketi ves marwe diuma adi misonge mudatan e zamanuga beenun kon uleni gowamuga bawattan amuko e taketi halaku diumuge goyge ba faalu vejje ehm halaku dan kari vejje kalege fan dua ko devvash ehinduga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam eru khutba devvamun gendawani minbar koluga hunnawage ikalege fan ewagutu appulu ufullawafa dua kurawani Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allah alamenge macha fem vessawa devwande Anas ge fanu vidalwani Allahu gandi huwa kurawwa danname eduwa huga ewagutuge kurin udumati oti waras saaf koshe vilage evves athare fenna kannete ekamako ekalege fanu dua kurawuma guligen vilatan as jamave kulliyaka boko ware behem fashafiye muli madina ge tere boko ware behem fashafiye timam bekalunna wahake ki ganduwarta kannota getaka hame devem vi ruga fenuge atharu forafiye ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam dua kore viwagutu vilata jama'u mafauga ei visara vilayave e vilatakum ware behem fashafiye e gotuga haduwahuge muddata mane ki anen hukura hameya timammen irunu dekeme hutta nula kendi neli madina ge washagen wa hisab taka ware vehemun diye hutta nula egota ware vehemun danikon anen hukuru as ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam minbar koluga khutba devwan hunnawanikon anekkawas mihe kotu ejje as dannawafiye Allah ga rasulay timammen ge mudatan halaku ejje maguta kendigen hingajje maguta bandu vejje timammenge dire taketi marwe dan kari vejje kalege fanu dua ko devwashe timammen na mi vehemunda ware huttewa devwato ehinduga ekalege fanu anekkaves sallallahu alaihi wasallam appulu fullawa e khutba gaves dua kurawani mifar dua kurawani Allahumma hawalaina wala alaina Allah alamenge washagen wa hisabutaka ware vessawande alamenge machan nuwessawa maneki madina ga mihun diriule hisabak nuwessawa washagen huri hisabutaka vessawash egeterega wadi taka adi dandufagu taka tantana maneki fena beenun jehi etantanuga fen jamawam beenun wa tantana mihunna datinu wa gota egota ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam dua kurveviye Anas ge faanu vidalwani Allahu gandi vidalome hukuru kurawwagen timammen geev wadagen nevi gada huunuge hukuru nimma wafa timam bekalun geev wadagen nevi gada huunuge
ei nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge du'a fulu wagutun ijaba wegen da kamuge saafu heki ebe kaluna feni wadagen fawa manzaru takum anas ge faanu ge arihuga be kalaku dennevi ei hama ekakuto e defaharabes ai ekale faanu vidalwi timan kale ge faanan engi wade nugannave ei ekakuto e timan kale ge faanan aamukon engi wada gannawa mihen nune hama mifada hadisata ku terega himene ekkamen ei abu hurayra radiyallahu anhu ekale ge faanu islam wadagen nomuge hadisa abu hurayra radiyallahu anha islam diinuge wahaka iwi wada gannawani ekale ge faanu ge wangha dawus wangha ga ekale ge faanu qabila ge ahul werna ku uluvani kon tufail bin amru ei dawus wangha ge veriya ena rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge khabaru libi gen ekale ge faana baddal kuran efha rogos baddal nukurunu makka ge mushunge undagula hure fahumma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ariha gos ekale ge faanu ge appulu maccan islam be wada gennevi eyafo as dawus wangha ge misakunna dina goale vevima emihu ekan qabulen nukuri nota ijabe nudi ehme dostake fahum ekale ge faanu anekkaves rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihan as dannawani e allah ge rasulay timan dawus wangha ge mihunna dina goale vafi me evs miyoku ijabe nudine kale ge faanu du'a ko devwashe ebamihun islam din qabul kuravvato ehenduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'a kuravani allahumma di dawsan wa ati bihim haddawa bud kuravi aluge veri allah daws wangha ge mihunna teduma gudakkawa ebamihun timan kale faanu ga ariha gennawande eyafo ebe kala ku wadagen tufail wadagen emihunna dina goalevo mafoga gaggandaka mahenha duwas fahum ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga arihan airuga ekale ga faana ahuga tiriha ka bekalum wadagen neve e bekalum ga terega himeni wadagannawani daus wangha ge sharaf veri bekalum ema tufail ge tedumagum nuwata da'watum abu hurayra radiyallahu anhu kiwes rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'a kurawum ge sabun islam din qabul kuravi daus wangha ge ahul weringe terega himeni wadagannawa bekale anin hadisa ki ekale ge faanu ge maakambalum abu hurayra radiyallahu anhu ge maakambalum ekale ge faanu islam wadagenno mafahuga maakamana ge ariha gos islam dinu ge wahaka dekkewi me inkar kuravan adi bay faharu ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam yan huturu wa gotavs wahaka dakka uluwa mikam boduwegen ekale ge faanu as rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga dannawani du'a ko devwashe timange mamma ma kamalun islam din qabul kuravvato ehduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'a ko devvi abu hurayra ga ma kamaluna teduma gudakkawande ekale fanu vidalwani timan gege kare ma kamana uluwa ganduro kare diya iruga dorhuri bandu koffe timange hingumuge adoyivigin gowala fiye mamma e abu hurayra madukollashe huritanuga eru timanne iwe munde fenuge adu komekas maakamana tayyarogen dor hulwali iruga maakamana hunne femwaru wagin hedun aluwa wagin adi ekamanage genguluwa fotigandun bola ekuga kanduraya adi memati wes niwa kurawwa wagin hijab aluwa wagin hama wagutun nikuma wadagen vidaluwiye timan hekiwame allah fiyawa haggu gotuga adukombe hengila kunwa kamasha muhammad sallallahu alaihi wasallam ay allah ga ala kamasha di rasulakam abu hurayra radiyallahu anhu idalwan timan kalefanu kirit korobum rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihan as dennevi me timan ge mamme tedumagu fenije duha ko devwashe timan kale ga fanu ga mamma fulu deke huriha mu'minu timan kale ga fanu ga mamma fulu ga wahaka aduwahi emmeha mu'minun timammen demihun deke lobi wuma adi timammen e huriha mu'minun deke lobi wuma du'a ko devwashe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ifadan du'a ko reviye efo abu hurayra radiyallahu anhu vidalwani allah gandi vidalome du'a ko iman wegen huri mu'minaka timan kale ga fana baddal nuwe timan kale ga fano deke intihaya lobi wada no gannawa alugon membes e mativeri sahabiya ekale ga fano ge ma kambalunna algon menge hituga intihai lobebe ehnya ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge
mativeri din algon menna hamiyan awmuge emme bodu eddawren ada korevi bekalaki ekalege faano radiyallahu anhu hame fadan mi fada bay hadisatoge terega himene ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam bayan kurawwa faawe Allah subhanahu wa ta'ala huriha nabi bekalna rasul bekalna komme bekalaka veswaki khas dua fule devvi kurevvima yaqeen kama ku ijaba kurawwan e bekalakan ekamen emme boduwima e dua fulaki ei huriha nabi bekalna rasul bekalum ves kurawwa fawa dua fulutake mane huriha nabi bekalna rasul bekalum ves e bekalaku duniya du kurawwa wadagenno kuriga e dua fulwani kurawwa ما النبي صلى الله عليه وسلم كليك فانو ادواف نكربوا ادواف وني فهر ركعات لكربوا ام انس كفان روا كربني ما النبي صلى الله عليه وسلم خبر دب بكما قيام الدوه دعاء كرم كليك فان ادواف ركع كربوا فوا دعاء قيام الدوه غا كليك فانو امه تكا كربوا نكما محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى دبوا فادواف كليك فان فسكربوا فني قيام الدوهم أرغن من نتكا إكليك فانا إيمان بكم وأمة قهول ورنتكا كورفوما vidalwani miso kunna kanta bodwege ngasmi mashhur wahake shafaatu ge wahaka shafaatul kubra ekalege faanu bayan kurawani miso kunna qiyamet duhoge biruweri kam bodwege ngas hisab bellewun laswamun daatibe adam alayhi salam gari hangas dannawe hisab bellewun awsko devwash ekalege faanu fonuwe nuh alayhi salam gariha nuh alayhi salam aneka ibrahim alayhi salam gariha إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام غاريها موسى عليه السلام عيسى عليه السلام غاريها عيسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم غاريها كم بيكر كوس إنكار كروا حالوغا محمد صلى الله عليه وسلم غاريها ميسا كونغاس دن نبي ما حديث كروا تمن كلي غفانا شتيكن غوتي دن الله تعالى تمن كلي غفانا إيوا غوتوغا أنغن نبا دفواني حمدو تكي ماتيبري ثناغ لفظو تكين إيه تمن كلي غفانا ميهارو كيبلوغ نتي ಎಂಗಿವಡೆ ನುಗಣ್ಣವೆ ಏಯ್ ಕೊಂ ಬಸ್ಫುಳುತಕ ಎಕ್ಕಮೆ ಎ ಮತಿವರಿ ಬಸ್ಫುಳುತಕುನ್ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ವೇರ್ ರಬ್ಬ ಸನಾದನ್ನವ ಹಮ್ದು ಕುರವ ಮುಂ ಗೆಂದವ ಹುಶೀಮೆ ಅದಿ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಸಜಿದಿಯ ತಿರಿವೆ ವಡಾಗೆನ್ ಒನ್ನವ ಹಾಲುಗ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಸಜಿದ ಕುರವುಂ ದಿಗುವೆಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಎಂಗೆವೇನೆ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಎ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಇಸ್ತರಿಫುಲ್ ಉಫುಲ್ಲವಾಶ ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಶಫಾಯತರಿ ವಡಾ ಗನ್ನವಾಶೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಬೇನುವೆ ವಡಾ ಗನ್ನವ ವಾಹಕೆ ವಿದಾಳುವಾಶೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಹಾಜತಕಿ ಇಜಾಬ ಕುರವೇನೆ ಹಾಜತಿಕೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಬಸ್ಫುಳಕಿ ಎಸ್ಸೆವೇನೆ ವಾಹಕೆಕೆ ದೆನ್ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ದೆನ್ನೆವೇಮ್ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಉಮ್ಮತೆ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಉಮ್ಮತೆ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ದೆನ್ನೆವುನೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮೀಸೊಂಗು ತೆರೆ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಹಿತುಗ ಹಂಡೂ ಫುಕೆಗ್ಗೆ ಮಿಂವರುಗೆ ಈಮಾನ್ ಕಮೆವ್ವಾ ಮೀಹೆಕ್ವೆಸ್ timan ilahu salame kurawwa hushime anikka timan kale fan tiriwe wada gannome hama efadan kanta hinga diuma ku vida denneve timan kale fan tedu wada gannawa shafaat tiri wada gannawa timan kale fan anikka danname ummati timan kale fan go ummate allah taala hadotun engiwe timan kale fan go ummatu ge misongu tere mihaku kuda oshegge minwaru dharraegge minwaru emihe kibaga iman terikam wa miha wes timan ilahu salame kurawwa hushime anekka timan kale fan tiri wada gannome egotak tim faharu ekale fan ekan kurawuma fahu emme fahu faruga allah taala ekale fan angaway dharregge minwaru wes emihe gituga iman kam wa miha kale fan ummatun timan ilahu salame kurawwa hushime lobeta khunne ehmi ma muhammad sallallahu alaihi wasallam ge oga terikama ekale fan khidumay muli ummata adi aamukum muli insaniyatan adi vesoti kuriya qiyamet doga mistukunnan emme musiba bodwa wagutu gaves komme insana komme nabi bekala kus komme rasul bekala kus nafsi timange amilna nafse vidalo mun dairuga muhammad sallallahu alaihi wasallam vidalo mun gendawani ummati timan kale gfanugo ummate lobete akhunne e ummatu ke terega umattaka mi hujjatun furigen wa nabiyayan haggu gotuga algon men tabawe ekalege faanu dakkawa devwa fawa gotuga ekalege faanuge magun hinga kuriyadda bay gotuga algon men wama hingawa ufala eku yaqin kamaku hinga majhumaku qiyamet do ekalege faanuge e matiweri shafaatuge haggu werin kamga algon men wumattaka du'a eki
Allah subhanahu wa ta'ala algon menni hewbas adoha adi hewban amal kura bay kam ga levevun ma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ge ummatu ge ahul weringe terega algon men hagu gotuga liuva madama ekadege fana iman vegen wa bay gotuga baddal kurumge hew tawfiqu minbar kurevun wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayra wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.